Ebraso si share na your online portal no so nsem de obon krata hodo abade no so nsem e bebo so ma wona de one man contractor me ana me gina mu na your online portal no myjoyonline.com adomonline.com de wa house obra show we say obra de bia de so mo ma mefi etna se country man songo fire for fire we pe no mi no kopem no mi ensa no dwuma de na nkasa de okon hira fm ewa na de so mu wo tv so no don hore baako na sa dwumadi no eso was lady gets denied twice by man accused of fathering her two children eho African politics na sa manyon semno emo Sampine clashes with Nana Ya Jantua over high cost of living said ye asetenemu aye den and Sampine Nana Ya di abodi ewo security tips to adopt during the Christmas festivities. Well, this one the here pa anti na ye be wura mu ye yedi mpanimfo enimu de bambo ho nsem ne ya ye koburo nya mframa ni mu awo pa match sto horma na agitew ekwanso jojo ho nsem ne nyina ho nkomo ye bedi senkani papa ene de wode akwantufu akọ esade bia bedru asomdwe mu nya me pentem de bia me kase ka no eye afidie o nti ne friend ne hyen no eye afidie e bia wo trust wo gears pa ebia wo trust wo accelerator pa ebia wo trust wo brake pa na wo tire o hobe wonnim de betimi kura bu okwan so ama to afa so anu nti na de bia yetufo se ya fidie eniyama bebre na keka bom na aye saa de ba ko na si ho no enti wutimu na wutwi a enyini ni bebre saa tie na ebedi mu enkomo. NPP primaries, NDC MPs demand resignation of Controller and Accountant General. Local news, ECG sends important message to customers ahead of holidays. And ECG for so say esefata asom to go be adomonline.com agwakansie mu nsem wom ni nyina no ubenya bi na fe wakenka fe human interest stories ni nyina bi ewo hono mo wakenka no hu de ekoso ewo abefontentia fi dikase no eso well afa yenko yede obonkrata no emo daily analyst message me story we kra na manye story bi abie mu a mitimi pom ene time ne me amedia ene me na me cheche time no wo be kra ya we said the time ne amedia na daily analyst anim ha say no opanyi Albert Kwabena Jomfo ono ye nsentrofo nkabomuko no Ghana Journalist Association eternity said GJA president na Kwabena Jomfo kasa o se omo abiebie nwuma ewo maimu ensentwere dwuma no omo ntua wekeska yi o so omo ntua wekeska yi ono adwuma no wombi enti sade ensentwere dwuma no aye eni ya ye di puti wo mo aya mo mu dibre in check no seye na nka katua ne ya kasa bi obi tibi fa sika fie bi ti say $100,000 $100,000 pe o $100,000 pe no bi akoye expose ade bi ebetumi abo ma na me etuketa asase na obi ayi obi asutire na obi afre wo bi ni afre ne ya de $100,000 egu table so baby ode a pen drive no beto kora wo SD card no mo de ko record yi no baby ono akra de beto kora no otimi gina wanim no ware obe gina wanim na SD card wo de ahye no no obobom no ware na ebusa nse woni copy wo baby a wo say I promise o ma wona mini copy wo baby a ekom nti ekom yatisika so komo de ye ya yare me say $10,000 kura ni pane beji $1,000 kura ni pane beji kwase na $1,000 sesa o na 120 something million $12,000 kura ni pano obeyi SD card na bubum uwi akọ wani mo de beto toilet ba flash na akoto so kawe ni $1,000 because a common system nim e na wo mo nso afa nsentwerefo adwuma ne nye wa ma dwen so mo betum woko prakatua ntumu kura ne abo wato woko sa woko prakatua ntumu wa wo deserve sa woko prakatua ntumu no ne abo wato the slightest mistake ne ama letter na woko fie because na woko prakatua ntumu enti ada ne pane ye to ate enso ye pam nkrofo to nsentwerefo ya da ne pane ye to ate but ye ne pam nkrofo to posi ni so to atare a ye na ebegina ha ne ebeka. And so Monday to Friday, you shut at him.
utiti free mu a enka hwe nso ukọ sisi ebe bo wato nti eja ya kan ano atum enti kwabra dwumfo na ekasa no yesi adwuma wurafo mo amabie sentwere adwuma mu ntwia mo workers kaye mu ntwia ne ye na mo tumi nya kokoduro ene akomapanye adwuma no aha won kan yo nyamia. Priest can't bless same-sex marriages. Catholic Bishops Conference president. And now, what is answer me to dress? And I say, now making waves. Yeah, we call online. Now the honour say, na pope na wine ya more go ahead and say oba no oba what be man oba. There be. Now about daily analyst krata fe to so miensa. And then 9 year. And yet the Reverend Matthew Kwasi Jamfi president Emma Ghana Catholic Bishops Conference. And what say to me no. Eniha eni enu o my Ghana mu so oba no oba bebu anim na ba kwa hye gown na ba kwa hye jacket na o ma begina say ye wade hira so maye ana be ma ne be ma bebe wanim ana nipa ne aboa bebe wanim so obe wade sa de ende wosem ho eni enya o my Ghana mu ha ensi. Police investigate insightful comments by NDC guru Mustafa Gbandi, NDC Deputy General Secretary Nimfonyim Edaha. Tricycles, motorbikes banned beyond Kumasi Airport premises. This I agree. Yes. Where the mijitum. Kumasi Airport premises honomono free airport runabout quite airport honomono penivua bane. Tricycle okada uko free plane ya funa kofu okada so udi ko free plane. For taxi na Uber. Untumi han ka ode for taxi na Uber. Ni okada na ade ko chase plane. Nti sa omo so ma bane. Mejidi so say anantwie na first no me nam hono mo rem engura ne no so matu ho na mo aha edamase why say anantwie no so mo to mo ho na mo. ABC News here go to polling stations with machetes really NDC really okay. Deputy General Secretary of the largest opposition National Democratic Congress Mustafa Gbandi has asked Ghanaians to arm themselves with machete when going to vote during the 7th December 2024 general elections. Is it for real? Like seriously? I don't want to believe this. But okay, so well, and the internet that had almost a post for you because election and the year agency about contact mama you could be a 2 years halfway so he should come again, retract and apologize. It is all qua or no bet to me a fabrantine. None a man and a yere mono dinechi. But omoko could do polling station once so bet to me the second in a year what you channel. Into a call no kura sekai, none a money dear chin, none a richato, none kurani shenfin. Into so could do one more, and yet the other 12 or the second coach on 1 area on the deck at Tesson, or bet me to channel go. I won't appeal to me, said the young quasia phobia mo. Yeah, I need to say it blunt. Young quasia phobia mo. Those years now, people thought say they can use us to achieve their power. Na se me kwotwe sa sekan na me kokko sa ntokwa no a anya bia wo weni apart from sekan ne matches ade be ma me de na wo be ya ma me asomanwini me oba me ba wo sa me pemo akora be ka se onim be dansa se me kwotwe sa sekan no na me nya me tiri didi mu na me ba wo se me ba nya school kwan me pemo akotwa wo be ka se je se me woro me homa wansa and you have some loose heads ampa wo be kwa with sekan. I think the man should be brought to book. Yeah. I wasn't penny for 2 1 more. Na obechirechirem ye nti obekasa asem because it doesn't make sense. Daily Graphic anymore keep hope alive. Christian leaders charge citizenry into ba penny for mo for nyida hani. Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi, President Ghana Catholic Bishops Conference, Reverend Dr. Lawrence Tete, President Worldwide Miracle Outreach, Apostle Eric Nyameche, Chairman Church of Pentecost, Apostle Eric Isando Enim Otu, General Overseer, the Lord's Pentecostal Church International, Right Reverend Dr. Hilliard K. Della Dogbe, Presiding Bishop AME Zion Church, on Onifonyim Eda Daily Graphic anymore, almost say ebeyanke to say the akaya ye nida so enti emayen lucy hope bronya ye bay ebikwa na wode oni bia wudie oho nanso afena kwa beto ne nko akra no eye ade e wose wode nyankopon ase emfinfi ha fighting corruption shared responsibility Ghana mampanyi na eka say secretary se proye dream de ne kankan e betumi atu ase aye wafamu de na meso nyama famu de we are all corrupt in our own ways one way or the other. Say na no breya we gina camera ya chi me hu ne senam ka se yentu hu ana mo kwabra ne susu gina ho na so ache a me yimani
online no enti favoritism ene saa ne ma ntini ana ma yeyi ani woni ema bi ho enti corruption enya so obi ama obi sika nko ana emom wo a wonso wagye adamudie ne wayi wani why you are supposed to supervise said the right thing will be done say Welbeck was so hwe say by 5 something na me gina ha me be kan news na Welbeck me ye favorite person enti no about 7 na Welbeck te wono wayi nani yebusa na wo defend but kwabena eye late 1 minute kura no a ono de we say do manager abu ho de a na ho no so corruption ni bi no enti mi kireche mu ate ase enti se bia ye nyina be ye ne pepepe no obi a be hwe so ye na dwuma pepepe no ye ne saa ebe market ahye ne proye ne dream die no ase to Ghana man panyin finfin o say parliament approves budget for office of president enti Alban Kingsford Sumana Backburn marshebe dwuma cha me hene ne mfonyim eda ha say ha Dr. Prempe Amankwa battle for Menchia South ticket into Dr. Matthew Opoku Prempe or ha say na Africa na bra akwafa ne forms nomination forms no de ma Richard Ej Mensa oforiata say ja wo nyina mu na dibre ya MPP fo bi ato hono ama biaya amanyofo no anase MPP fo ti adwaso no forms ne fa no ekoso the Inquisitor Pentecost grabs police academy land okay IGP top Bisman Finger Timponi Eda say Ladma wants 355 launch okay by fee for new job in South see again as a befi was a kobium Napo dual action oriented relatable VIP you can trust well agenda na start here no agenda setting Nam1 Dams men's gold clients as he highlights the perils of investment and Nam1 a person so copy mo course na one more no mdum sika akase ko chirechire mu sika no de ode to horo mo kakra wo munya asem faso de interest e wo ho ne de akamu e na Nam1 chese adwuma ne de wo kire o mo se adwuma no risk wom e na aba ne sa daily guide obakwata nim Ghana Immigration Service for the first time o ma chem de ntia Shalima Abuisi wo mo ekire no said de oye se wo ba Ghana abekosuapon bi buntu esuapon bi mu adisuani omo se omo di ni video no ba no mo di akire ekosuapon no twere bre Ghana Immigration Service se maame ne masku wo ho o ma school kura wo ho da te no mo di hwe mu ahunu se maame no ekwan ofo aso nya permit de ba o ma mu na ntwa yi na okoko mo de ne kokko to wi ase 19th ya na omo ja asem ne mu nyina afi opie free court one man na GIS for eso de peche wo mo side no ekonikuo mo se nana launches anti-corruption action plan Ghana mampanyin no Samira shares Christmas gift for Ashalaja resident enti mampanyin be de eche ho kani Samira Baumia eno ne wo mo a wadi dem wo mo a wadu wo mpanin fie so kokora ne merewafo ya wo hia mo wo de sidi asho ma fru mu ma bronya se wo srada wo mo nye na eja wo soso ani nye kakra won mo okunu wu ye nye obi kura nche ne ntoma epofampo da free se ni kunu free mo ti sa anigie no na maame Samira Baumia ede ahye omanfo yi afrumu Gideon Boako contestant on North NPP primaries the daily statement and the I act on corruption allegations as required Ghana mampanyin no secretary se ne proye omo wana ban mu bia ede ho ntansa ayire wo mu bia no otu ho ana mo se de se na efata Parliament approved 786.9 million Ghana cedis for EC 786.9 million Ghana cedis and they say parliament approve. Second lady supports 1,000 women in Domia Braoki medical aka ho assembly. Well yako abesi Baumia's aid submit forms today Gideon Boako no spokesperson and economic advisor to the vice president on also kwa challenge Frida Prempent we and then some who be at the Democrat no de aba and they fear that bronya munso ne yakwe ne da ye ho aba no na kaisa go kan se beto so sister Sandy be a guy aye kwado de ahosepe beba ye betena se bronya yi mu kwan befa so aboye ho ban kwan so jojo ho nsem ye kwone abadie ho nsem se beye gyahyehe emeto ye ne sa anyema ni nyina no ene ye betena se na ye di ho enkomo me da me ho aba ago kan se eto aso